abatura n'abebembezi butandeji bajejecherire embera mbiye ngute ya Fort Portal kuza Kampala aho butandeji babe babiri bikire hasi mu China baitu oma berali kube muno omo na yenyamu baitu mutaire katito bombaire ndo omuntu oguya yapfa baitu tugenze kuguriza muno twasanga osi waitu muntu wabantu babefunire osi omana accident banyingi muna bako atawakairene myaka nebiri ale mpuno taxi katera tubona bafa bona bawa atiro na sazu mwana guno mubonyi inongora hitemera mwana orugudo rufunda tubentusaba government tusaba ba MPs baitu bagezeho batero muranga batuhereze bamsi kutandikira na bingora kuko makirego ofire amusarnitwe enzarwa ya Bundu Bujo district kando bire na muvuga amanyirwenka Ivan Mwijushe umuvugi wa boda boda stage ya Mparo mu town ya Chegegwa nawo twirwa hirwa ya Chegegwa hospital guru kwaritaka ensonga enteriyo kubanza abokwa report nyingi tuzandikire tugerezeyo kumanyisa bakwatwaho abokwa tukadengaho kubamanyisa nti orugudo runuko kurusisikaire abantu baitu baingi muno libafuire muno ibure hanura kiro keje kiro osi waitu wa prisons agwiriga ruguda yafa government nesha bwokore nguteji ngo habo kubehe kurira bazire charenga na muno ba engineer abakwatwaho kwa inspection y'urugudo reka tutekeho esira kurango urugudo rwakorwa kandi bina byegalirwa hatali bintu byo kwigarana ibitaka ogu naza kuzikwa mu district eya Bundu Bujo gasha kwa Philip